Od masovne policijske akcije i ogromne zaplene narkotika, preko brutalnih napada i tragedija, pa sve do novih sudskih procesa, policija Srbije sprovodi jednu od najvećih akcija poslednjih godina. Zaplenjeno je više od 2,4 tone narkotika, otkrivene su plantaže marihuane i laboratorije za proizvodnju droge. Osim narkotika, pronađena je i velika količina novca, kao i profesionalna oprema za uzgoj. Državljanin Srbije star 39 godina proteran je iz Crne Gore zbog povezanosti sa kriminalnom grupom. Policija ga je zatekla tokom kontrole na plaži u Herceg Novom, a nakon pretresa stana i prikupljenih dokaza doneta je odluka o hitnom proterivanju. U Velikoj Plani, muškarac od 33 godine zadobio je teške povrede nakon što ga je mlađi napadač brutalno pretukao ispred kafića. Žrtva ima prelom lobanje i bori se za život u bolnici. Aleksinac tuguje. 15-godišnji dečak izgubio je život na vodopadu Tupavica, kada se okliznuo i pao sa visine. Njegova sahrana zakazana je danas u selu Bobovište. U Beogradu se sinoć dogodila pucnjava. Muškarac od 30 i žena od 25 godina primljeni su u urgentni centar sa prostrelnim ranama. Njihovo stanje je stabilno, a policija traga za napadačima.